North East Windona Sandokjariba News Analysis Midyeng tabiriba punumakpo taramna okjari loinana ngasi pause singda kari karamba maru oiba pausing phongnaribagi haibdo khananabagidamukta aikhoigi studio sida lengsinduna leibiriba si All Manipur Columnist Union gi General Secretary Sograkpam Bubolni ojabu ahanbada taramna okjaroja thagajari ahanbada lakchaning mude ojai khoigi ngasi gi pauche singda phongnariba singdagi lokachabada BJP State ki enrollment taunaba mifam pangthokpagi thoram abada Manipur da thokliba wathok asigi horakpham punama khangba honarabani laingakna tawribasi yelhomi kananabani laibak manghanaba natte haina siyamna phongdokpaga loinana aikoigi nakan amarom da ojai khoigi matam khara ku ki terroristing si lep luraba matungda amu horaktuna aikoigi koktruk ki saita drone paisilakre haiba wafam amasu phongnari oja wafam sigi matangda kari phongdokpining oja haibi तजिदा होकिबा थातरा मंगा हाय तारे को सही अमा मखाई मुक्सी असिगुम कंफ्लिक्ट सिचुएशन गी कनो मयाम सिगी न हेडलाइन कारगा लाकपद नतना मसिगी विक्टिम अमा ओइरबा मणिपुरी खुनाइनी अदुना मसि याम थुना लोइसनबा होजिकता खंगबा हौरे को हायबसी मसि होय नुवाई थेंगजु थेंगना अदुबु मसि अकोइना याम मरु ओइना अकोइना यामना seriously akoina lawgadawa pot ama woi aduga tawphum thopasing sei am thuna to akhoi tawgadabani mapung oina aikoina khangadaba se aikoi se kan manipur gi saktam jima kaiba yadaba saktam amani maramdi kaiba matamda machet na hingnabagi lambi leite haibaduni ko adugi mathakta lairiba furup mayam se aikoi ningsingba thoktrabagi matamdagi leminaraklaba lemina horagadaba akoi e mari tinaba aduga indigenous peoples ni haibasi gi posi compromise tawba yadaba haitare ko ana sigi Lairiba posak ase masih yumpam woi kita bani ko. Hauji ki ekoi se khangi dana mayam, adum khang ahi mayam na atau pasien mayam bend ka koi North Window TV da paza ba koi na thami dana. Ekoi hauji lairiba se ekoi ki reason of kan si violence se ekoi na magi kaya thong na ekoi na yeng matam da koi mapung woi ba se ekoi ki geopolitical kan situation hai tare ko. Geopolitics situation aso maru ma woi dana. Even the American presence in Indian Ocean the 1940s lagi ga haugrakanda lakriba port Indian Ocean munarak padagi power sing ko America China ko andagi then kano ga laksal iba sigum mayam India gi wisal iba sida Japan gi interest Russia gi interest mayam jina even America gi kano aphawa khoi gi kano duno mo admiring na high griba duni khoi gi the country who controls the Indian Ocean will control the Asia ije aduna masai Indian Ocean se control to leibak to Asia se control to ni je adum fake lairabani masigi kano sigi marum jida munarakpada adugi goiba adagi amuk India gi position gi yengna khona mayam sigi yengura kandani madugi kan victim amasu khoi masai ga sigari yenga dongni sai sida ikoina state ki wariba port hojik lairiba phibam khara de heta yengaga masi maram jukhange adagi kano thabak to haurabani aibase masi yamna clear oibam changi adugi mathakta koi illegal immigrants aibase yamna clear oina koi da kano koi even government honorable CM asamakna haidana koi lairabani wathok se illegal immigrants na thuan bani ko aduga koi sangjal aba matungda makoina koi Manipur ki tongan ba mafam sing the laisal akanda akoi reserve forest ko protected forest hariba mayam sing asi akoi na occupy tawraga illegally lakpa mayam adu mayam dik poppy plantation among illegal activities ka mayam sing asi lakpa mayam dagi akoi na demographic imbalance se tholakpa adugi saruktu madu achauba kano habani sidai da yam nuai tribadi me 3 dai ngasi bhauda laiba posak asida responsible government state government and the central government na tawriba potse is not up to satisfactory ko pen watli haibaduni ko sahi ama makhai gi matungda haubugi mawong lakpase hana adum lawri akhoi su loi ui mayam le observation tawi adu sai gi tawhum thopa matang matam adagi karamba action da karamba matam da tawhum thoi karamba haibana sing mayam sing ase akoida miyam pien da badagini marakta nuai ta thodong miyam thokriba misimina thokriba ko 60000 above then displaced thokriba miyam sing asi haujik su stin nuju hai doni ta jida na ngasi adum ngarang ka tawri sini tawni will continue
So I haina some misu kano tawragani kayam kanba force oibazano state force ka yengnabada state ki power ka yengnabada kayam kanba kano no kana force no hogi cookies ga hairiba forcing ase 2005 6 ta ketang adiga 8 ta sai dagi khara haurakhiba posak sing ase kayam kallabjano state na sum ngamdrabajala then adugi Indian provision mayam lady state na ngamdraga di center dagi mateng lorga mayam changbuju hogre adu laiba changriba masing duga yengkan da forces masing duga yengkan state forces ki masing yengkan da I think it very difficult for state government to control over this situation si masi adum laina tawdri jina kari gino gain ha adagi buffer ga sema malakba miyam jida sum chingna but then manipuri kano demolition theory ne am pina haiba do sai gi Masida amuk awana do some political lomda argument lomda satna ragadi phaba het civilian population gi marta violence ki auction laka me three da kana civilian rally da koi gi am ka kadar jinga auction ba then gyamen ta da naga pe misam yang gi mata da tau ba yam genocide no ba pot me ang auction laka adu gi continue the mai tha ba kot pa ma tau ba adagi het moi goi ba kano daga mi me ama displace tawgo se ta hoi de bathong me am tawra pose ma si kanu control tawdana leira pose da ni mi am na henna hoi thajaba wat leiba hoi sauna ri ba ko aduga hojisu hoi khangba hor e maram aduga mi am gi tawri haiba se ma si adum thajabadi watli tawri bagi mo tawji adugu kai bi yaroi mi am leiri government ajum adum mai dai talaro kani aduga mi am gi apun gi ji kai ba matam da ikoi di hingoi do ba tungi tunglam chat lai taba isa isu dai pai pena sinaram mi am ji sinaram moi do ba leibani na hojiki miron na thamoi athawai akoi gi leijaba jing akoi ka thoga akoi di manipur gi kana sidi kalam gani ko andana india gi oiba magi posak ama laka matam da magi oiba sakti ama sagat matam da magi oiba territory ama sem matam da magi oiba culture ako ki development ke ma history ken kanoma growth ama kanoma sangkal ka matam da manipur gi liraba sangna leijarak pa kaifam thoktra pot asidi kaiba suya yaroi haiba sine manipur miyam ngasi adu gi dam taro awa ba kya khangdana ngasi kathokna ba mayang ma leibo sini ko ta sida si thamge kegi hojiki manipur da lairiba irang asiga mari leinana haiba tare oza hojik se kegi CM na army chief Upendra ga una kiba amasu leire ko oza irang se laksin nabagi mateng pangminabagi phirap hena chetsin hankre haiba amasu phongli oza lairiba situation asida un kegi army chief unabagi kano se phibam sida oza kamaina yengbi be yamna maru oi ba kaino ni maramdi hojik akoi gi lairi post democratic country ne di hairga akoi se koi karai tare harap almost koi gi kano ni military gi run ga harap manaba ka mawong ni ko koi state daga taw se almost PR ji laitra ga jo article 355 channel san da busum gi kanda lawnering ei marak sida koi whole sathok sen movement then koi kan ji yengra kanda koi se emergency gi mawong da dum lai sini no sig situation ama da border state oiruba sai mamang da hai gi geopolitics ki oiba india gi oiba wari utai myam sanaram gani adugi position gi part and then Manipur da akoi gi ka dansu lairiba akoi gi pin da mayam ko history of Manipur the history of akoi gi troublesome situations and events hari duni duna bam de akoi ninga sibok thengna ai sida ning tamna lairamba sahi alising ka gi civilization du India 49 punna matam da sai gi Parsi state ana sai gi part A B C ga ji akoi adum masi history le jaidana sai gi British India na yam clear oina thamba kano akoi gi leng da ba state sing aduna British kano akoi part A da ga hek thamba aduga lebang masa akoi loksan mada problem di laitaba akoi gi thokpa ma lebang masa jing aduna part 2 hadi problem laitaba si gi area thama ising jing sai gi problem leiba ai Kashmir buero Sikkim buero Goa buero sigumba sum laito Manipur ko sigumba kamayam sing asina problem leiba posina si da thama ineba moina part 1 2 part 1 2 3 kaina ma khaidu ineba moi matam da ko history dum leja pone then aduna part A B C one thoka anda khwai legi problem leiba area gi part C du neba ko part C ai je adu dum thamaga 사이기 50 4 5 6 사이즈다 아무튼 union territory에 아무거나 nemthabo 하이너리니까 ngasai even parsi status the problem level state ni higher gal su ngasai gi state ki oiba mai kenu du adum recognition ama leiriba union territory ga higher pad di hi commissioner amagi kanu daga makha daga thambagi moga laksale ko up to 1972 ekoi state udka pirak ko kolak paswai degi lakpa history gi mayam si dai koina thengnari se akoi gi leidana armed forces special powers act 1950 ai kumba adagi Punjab
Security of the State Act laidana 1950 50 ga 3 gumba ko the National Security Act 1980 gumba the Unlawful Activities Prevention 1967 adigi kano daga khoi 2019 daga review to sigumba gi wari ngata ne bala ije akoi da la ije aduna han jo haiduni akoi na extrajudicial killing gi kari gi mayam thok mayam si yengura kan akoi gi history ji hauji su miyam jina thoi akoi gi India gi riba political system asida thoi do na yam na kano lai ta ba hai tare akoi gi ing ta pa ma ta purakani ga ji akoi da thaja ba wat pa ga leiba and then aduma pen do mayam da gi hauji kano iho horiba mayam su akoi leigre ko mayama and then Sydney aduna hojik leiba situation sida tawriba mong se army chief unare cham unare sigum sun doctor isida koi nunga mana usek ani hale haiduna hari ihoju losina ba pamangani India gi process ta then duga India gi geopolitics sunga pa pamangani so aisida ekoina yam alert oiga da badi akoi leidana intellectual academicians na CSOs mayam sinna akoi da yam alert oiga da badi akoi karimta yete India gi oiba lejaba position akoi loi respect to but akoi gi oiba integrity unity akoi gi ba multi ethnic territorial boundary se should not be disturbed at all at cost ko si damakta now we have to be very say tactful ko in dealing with all such situations koi coordination changi koi famina ba changi koi myam munna honga iba hongba singa se yangmina ba changi aduna si ji hana koi thamge sini ko tajda thagachari ja mathang da lak chani mudi khoi ngasi gi pauche ambagi headline oina kana karaga phongnari boza khoi gi petrol diesel stock matik chana lai harabasu ayamba pam sing di hangna daba aduga black ta petrol gi mamal se chama ge yang khai dagi chama ga marfu phawba da yon ba aduga khoi gi pam contract tarukna chingba de khoi gi chalai ba ngamdana thong sa hangna daba thingba kyama thengnari oza lairiba situation jida kamaina haibini oza koi si kanoni IUC gi report koi si Indo Bangla Hotspot region ne ha ga resource mayam ko la sai gi yong yubi kon bedong na laiba koi gi man tangwa mineral yang gi green gold de hingi bani gaina ti haira kan da koi gi isa gi ba kari mata resourcing ga si koi da koi no pu we bangam jada ba koi na masi to bangam da gi marak asida hojik ti India gi tongan ba makham da gi lak ko even Bharat Petroleum bo ro IOC ro mo gi supply gi makha da petrol gi koi hinga inni ko aduna hojik si masi awabasi akoi thengnari and then akoi su panic buying gaina ka tawraga kitang saida kanoma tawre jiri lambi kenom tawre dimapur lambi kenom tawre harakanda akoi de heta kamaram leitana akoi stock ta palai lechani paring heta kiu lepi ko pikhar ju laiko and then stock se akoina yari makai masi manage tawu sida hantakti irang gi marak se leire nongsingi film jo pata ko to mayam sina masi gi effect akoi tawre aduna soidana hari se jum sungani adugo lairi kholi dim haigani phangde hojik lambi da phangde amta hangaudi ai lakpada juko and then kana hojik pot mayam tharaga di yolowi ano sai da ethics sai ba sisu lai akoi gi petrol ji kamai tong sai ta phangi bano black da phangi bano and black aji phone yoliba phone yung na lai mayam si masi ju phagate and then mayam su phangna ba kano so akoi ude ko asiguma mayam ji gi leibak ne ha ba tare hojik lai ba akoi gi leibak se adu chorangna ai siam na kupna naina rudra su manipur da hojik pau da petrol je akoi na mathau tari ba se akoi na around 11,000 kiloliter per month ko aduna gari sam ga tara gum darkar lai hai ka diesel je ko aduga around 6,000 kiloliters gum mari tham mathok ta ba je ko gari humfu gum darkar lai ba samaina ui hari mayam sing asi akoi na mamangi keno sing sida sakhida bagi keno se si masing yong sakhida ba akoi na dum thengnei ko mayam adugi yenguraga di thama da ngasai gi diesel kiloliter lising tarama thoi darkar laiba then petrol kiloliter lising taruk mathau ta ba and then diesel gina gari sam tarama thau ta ba again petrol gina gari humfu mathau ta ba ko mayam sing ase yam phajana service lai gi di ai ji akoi gi block in unge lai gi koi mayam du yengo kan da akoi na petrol gi shortage dum laini na akoi dum pa ba yare ko kata jida but it should be properly monitored aduga essential commodities ka ki mayam ki kanu ga siam phajana deal tawrakanda masi manage taw amadi sangi aduga panic buying ju darkar oide adagi darkar laito mina yam lesson masu mathau ta de adagi asagi darkar laiba tangai phadaba singa si ju phangandaba yadi haibagi kanu mayam singa se masi yamna kupna yengba sangi aduga sigi awaba sidi adum makoi khara mayok narani ko hija thangge
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯈꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯃꯤ ꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯀꯣꯛꯇꯦꯠ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯗ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯃꯪꯗ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯂꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯂꯦꯡꯉꯝ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅ 33 AD ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯌꯨꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯥꯂꯨꯞ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯞ ꯂꯤꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ 63 ꯄꯥꯜꯂꯛꯇꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯅꯥ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯥꯏꯗꯕ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣ 16th 17th ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯟꯗꯨꯏꯖꯝ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯟ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯝ ꯊꯣꯟꯗ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯝꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯗꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯄꯤꯛꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯐꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯣꯟꯗꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯑꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯍꯤ 1 ꯃꯈꯥꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 1 ꯃꯈꯥꯏ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯨꯀꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯨ ꯑꯃꯨꯛ 3 7 ꯑꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯟ ꯖꯣ ꯅꯨꯡꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏ ꯂꯥꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1719ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯡꯂꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧꯀꯣ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯅꯕ ꯁꯤꯄꯣꯏ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯦ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕు ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏ ꯂꯥꯟ ꯈꯪꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯍꯤꯁꯇ꯭री इन द वेरी इनिशियल स्टेज को पोक्ट्रीब पोके तौरप हाइबगी कनोदा ngसाई concept तौबगी पेरियड अमदा लैरिबो पोसक अमखंगने हाइबनिदा हजिकी हजिते पुथोरइबा कनो मयामसे अदुना ngसाई मागी ओइना लैजरक मयामसिंग अदो अखोइ हजिसु यारिदना एनी कम्युनिटी एनी फुरुप अखोइ को 1951 गी ममांगदा लाकपंगैदि अखोइनि सिनिनाउनि लैमिनगनी हाइना अखोइ सि मालेमगी चना कांगलोन इंडिया की चना कांगलोन है बतारे को फॉरेन 1946 लाइरी अदगी कना समाय तौदना दी एनआरसी की ओइबा अनोबा नेशनल रिजर्व सिटीजन्स की लाइबा खोलिबा मयाम सिगी एप्लीकेशन तौरकान 51 की ममांग द लैरंबा को अखोइ लोइनमक कना अखोइ सिनी नाउनी को एनी जाति वगैरह मो वगैरह अखोइना सही लिसिंग अनि कना ngन्न लैमिनर फुरुप की मथक तक को अदु सिगी मतुंग द लाइबा मयाम सिंग अदो मदुना यमफम ओइरकांदा ngसाई सेमकलप पोट अमखक अखोइगी ड्रीमलैंड है तारे जालेंगम की पोसक यूफम मोई मसा मसा की आइडेंटिटी से मांगीदोरबा मार्गी पाइटी की करी मोई कनो से कुछ मैं मसक खंग लेजरक पोसक से लुपसलगा मोई से मोई मरक मांगदब पोट अमखक सिचुएशन लाकानी मोई हिंबगी तंगाई फदब लापदुदनी ममिंगदुगी मखोई मसा की आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट तौदी है थोड़ी मैम से नते मोई अतई मैम अदुनी अदुना मसी कनोनी तौरोइदबनी मरम अदुना असेंग असेंग फुरुप मसा मसा की लेजरीब आइडेंटिटी मागी मी मसिंग मागी कल्चर मागी ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम मागी हिस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ मणिपुर को मणिपुर की सरुक अमा ओइना फजना अखोइ लैनबा होनगदबनी अनौबा अचौबा ममिंग अमा हेक थोंजलकांदा मदुइ मगादा अचौबा कनोमा सेमनबा आइदी हाना ओइरक नतबा अदुगी पोट की मनुंग चली मरम अदुना मसा मसा की आइडेंटिटी जो मुसुमुत की दोइनी मोय हुजिक लैरिबा अखोइगी इवन अचौबा
satin namagi makhada maming do tongan tongan thambiraga Manipur haiba satin je makhada furup mayam gi kunthra ga tare nipan mapan ji maming ji seng sena distinct na laiminara kanda akoi gi chap chaba akoi gi equitable share equitable growth ko mayam sing asi yamna justice ki kano da system da yamna manana phangminar ga chakho kada base achau maming amagi makhada ngasai gi yomjan gi matam do magi oiriba लीरब मैम मधु मांगीदब पोषक लापद उरपदनी हजिक एमएलए तराना मागी बिलोंग तब कम्युनिटी मागी हजिक लेरिब कुकी चेंगी ममिंगी अम्ब्रेला से यावरक्तबदगी मदन हिस्ट्री ओइगिबो तारगदी मखोइदी अदुम मुटपग मानै हाइबदु उबदैनेब तौरइदो मा नतब तो फुरुपसिंग मेहामसु यावरिब तजिदा को अदुना मसी यारोइदो पोट अमनी हाइबदु इ थंगे थागाचिर ओजा दुगो मथंगदा लाकचनिंग बना खोइगी तोंगान तोंगान बा टैक्स अमदी फी कयादगी कारकपा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC गी रिवेन्यू न चटलिबा चादिंग गी सरुक मरी थोकपगी अमुक्ता ओइरकपना मरम ओइरगा हौजिक IMC गी एम्प्लॉई चानी हेनबगी था निपान गी पिफम थोकपा सैलरी फंगदना लेरमबगा लोइनना फिबम असी मखा ताना ओइहलकलबदी IMC मुतखिबा याबगी फिबम दा लेरमले मुसी तौरमले हाइबा अमा खक्तंग फोंगे ओजा फिबम से करी हाइबनी सी अदुम अखोइगी इटरनेट हाइबा तारे अखोइगी दिम परमानेंट प्रॉब्लम हाइबा तारे मसी अदुम लैगनी मरमदी अखोइदा पॉलिसी को अकर एम्प्लॉयमेंट गी पॉलिसी अकी रिक्रूटमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स काइना मागी मयाम सिंग असी यामना अदुम तौरक तौदबगी मौजे अखोइदा उबको मतमतमगी अदुम लौसनबा अदगी मैनेज तौब ngamaktaba अदगी रिसोर्स मयाम जे अखोइना फजना पॉलिसी गी मखादा लैदि लै हारगा अदुम सेंटर दा का हेना अखोइगी डिपेंड तौबा इसागी ओइबा टैक्स नुंग लैबा कारी मयाम सिदा युमफम मोरगा अखोइगी इनकम गी एक्सपेंडिचर गा अखोइ इसामगा थेंगरिबा जे अवाबा मयाम सिनि मणिपुर समाने गवर्नमेंट गी जुबा युमदा साइ इनकम एंड एक्सपेंडिचर गी मरकता मानरकता एक्सपेंडिचर न सुम हेंजंगी बदगी इनकम गी पोतन युमदा सारी थाई म्याम थुमबो थालक्तबा गारीबो थालक्तबा मोरक यारक्तबगी अदुगे पाक चप मानै कता जिदा हजि गवर्नमेंट थेंगनै से थेंगनागनी अदुना हजिसु अदुम म्याम लौदगी तौरिदना थबकसे अदुम कन तौदि तौरिदना अदु म्याम सिंग असि अखोइना खर खितंगदी कनो तो होनिंगी को अखोइगी असेंगबा इन ऑल सेक्टर जिंदा मी सिंग खजि हानै अमुक्त ओवरनाइट फाबा ngamdragasu ko hana hiram khuding makda koi simadi phai haibadu ngamdaba phiba mokakta laiba situation jida khaji khantuknara kanda ngasai gi loibakse koi gi kano system natraga yamna kaino oiba sina hayeng tungda warakani ko sina hayeng kano torkani ko aduna sustainable economy gaina harise na sustainable development gaina hari bagi malim gi chakhot laibak state sing changchen nagriba khongtang sing ase aikoi su kitang khangbu changi haibani da what do you mean by sustainable kono aikoi leidana sustainability is kari no hai kanda tungi jaga yang na sading to ba hai bane ba akoina hai sustainability hai je environment da woiro adagi aka khoi resource da woiro any field da aigi suron kaya na lak pa da hingho ba ya bagi lambi du thambi ra ga ngasi gi kharas to hai bane ba sustainable economy hai badi ngasi akoina sijina thobo har gi sang sijina thobo lei hau gi sang sijina thobo environment gi ba kan mayam sing ase masi yamna kana torga tungi suron kaya gi yenga kan da akoina sijin no hai badu bane ba economy and development to matum da ko hina concrete jangan gaina ko ugi jangan da gi concrete jangan gi kan concept ka si sakhot pa man ga lai ba kholi myam go se si yeng ho hai bani si yeng kan da ikoi thabak si khajik ta honingi ko ya la toini alu toini khuda ki situation sik lo uri ba se kan ajida akhoi compelling situation je la loina khandabaju lalhanba dagi sumgi na khanba sungamdaba sum di social lakpa dagi ijat su lainingba hingningba luching baju adum moiningba kana su moiningba aduga oibam thokpagi oiba magi makha da leige do sikse mayam du di adum leitaba sini dagi amuk kana politician legislature magi mathau mangam tohum thokpa then adi makha da bureaucratic role sin ka da kai dori then civil society oiro then akoi misam miyang gi na mayam sing ase akoi kanone kanai da kanano karino karim ta khangdre ba khoi ko aguga thak kha ju khangnadre aduna awa phibam amada hoji khoi leiri je khoi hari dana kitang kaino ma social media si khoi tabu tabiri bra taraga su khangnari bra khalnari
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯉꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯈꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯃꯥꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ in most aspects the disorder ama laibase masi conscious oirakanda sep akhoi kanoje consciousness ama khakta yumpham oirakanda ethical oiba concept ama khakta ikoina akhoi mamangi history rakanda hujik lere tungi yangkanda ikoina thabak sing asi tawna IMC gi lari posi su ngasi ngarangi natinga adum tawraga thoba laiba potni ko aduna hariba mayam du mi mayam employee logre hariga su amona kaidi adum nakan nakanda hujik ta ta dana lai log thoi hai am log thokti hai tawdana hujik kano adum bazar gi problem mayam thani parking gi problem haidi yam phajana masi gi oiba achawba role achawba kaino ne ba IMC haiji adu magi tawthorapda ju adum pen ba wat pa lai and then madu thambiba matamda yengsin bigeta ba government gi maike degi su madu matam yengsin bida ba gi kano mayam laibase masi nungai te ko matam yam mang na laibi employee ngatani aduna madu logduna logbiraga di madu phajana manage tawbiga da bani ko si ai thamge kano Kakiba Mapithel Dam gi ising na thumjin khraba khul singi khunja sing wabana kham thengle chayol asigi manungda dam asi tugai biro haina Mapithel Dam affected headmen chiefs and elders organization na phongdok khraza phibam sida kari haibini magi matangda ama chakhat ka samgat sagaba ko akhoi hoi jatra budi am hulle khoi je ko dugana sigumda thaba ama tawa matamda ngasai gi thabak to gi oiba merit ama laitadana demerit mayam lakpa dagi dam lakpa dam sana development gi perspective te yeng ka matamda manipur dams na sohali basina kana badagi hemba khoi loktak hydroelectric project na pibe experience dagi de koina khangba ko sigum mayam sing asi mangal liba lam dagi mi de effect tori mayam to sam akano power house akano power khara puthong na bagi ming da ko sigum mayam si akhi kano ne khoi da thengnari ba in all akano da area da dam mayam sina yam kana ba yumpham moira semraga maduna pirak tawthora pa thabak da di hekta akai ba ko si mayam si akoi thoi eduna Mapithel Dam gi posina effect tori ba mayam sing asi hojik chumabani ana sigum se ekoi sang sum kanu memorandum pisan ba na ta ama tawgi kanu si culture hek lai busin waite once if it is affected or what if it is sai gi kanu tawrabadi unfairly to the people or to the kanu the waraga di madi decommission tawba yabra yadabra then scientific report ama mayam changdana heta even from the kanu voluntarily ko CSO gi maike dagi boro then government gi maike dagi tawrakanda achumba mai kanom de thidok pirakanda miyam dugi soli budagi data je fajana puthokan the timely action lama logum changi haibani da aduna tabida adum sajalurabani na adum khara di waro gana haiba leidana and khara din thummo ga hojik dam sariba dam ising thingada dam do ising manung da laigra haiba kanum jo hairi si lei adu di potuka maina sathari ge haibani da ale miyam du di adu ki matik effect tore yam ware kala magi lo ubam leraktre adagi nga chak yo phum lakhum leraktre yum hingom muk thumjal le ama tore awaba phibam ni haibani da adu alternative mogi kari do bi yai ga na ko ai dongan ba experience ta sai gi khoi gi ju adum entrepreneur gi line changja matam da ising pekpa lengoi pekpa yaram da kholam da ba ka gi hingjer ma mayam juna atopa sinpham textile da phisalon sa da kai da changdana kotana hinga ki mayam su lai so high level processing asi once anga sai gi ma gi le main occupation du madu hanjil han banatraga madu hanjil madu na dam na maram orge effect ore haraga di what is the alternative source of income madu yam thona madu gi kanu mayam ga du yengbi ba ma changi aduna masidi SOS ni save our soul haibadu ga manaba poni ko ising manung da laiba je kangphan da laiga da bani ising da laiba ising na laiga da bani kangphan da laiba je SOS save our soul haibani masigi ka yakano si akhoi khangbi ba ma changi aduna sigi yenga kanda akoi yang kupna madu gi scientific report mai data nung da mayam du yam thuna yengjen ba changi amadu hojima ai na expert na ta bani na ko tawuda di effect tori bodo ising da laiga da bana kanu kangphan da laiba kangphan da laiga da bani ising da hen bagi posak si di SOS ni ko save our soul akoi gi yakano ni life ki threatening oiba pot amani aduna it should be just even deal with ko address very immediately ko sikatang ai thamge ko IMD ki pau gi matungin khoi ngasi nong ni se oja manipur gi mafam ayamba nong se chugani haiba phongdok pasu leiri aduga asigi mathak tai khoi gi Imphal Dimapur lambi gi mafam sing se khoi gi nong kanna tabana khoi gi
ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯋꯥꯡꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ and then our location geographical location yengurakanda aikoina lambi thonggidamakta tholakadauba landslide natraga kanoki akhoi kaiba khotpa mayam nong chuba masing chang henba hendaba gi thoina aikoida yamna angakpa nate ko akhoi oiba region da akhoi hilly region ni ko hill state ni ko hill state oi tardi masana kano umang wamang ka adum laiba tamani umang mayam leraga din nong yam chu tamni nong yam chu ba singa singa rangi wanate adum kanoni sing sau thokpa ji thoga la abani adubu chaukholapagi matungina hariba ising sau thokpa flood ki natraga even ikang thokpa drought mayam singa se hukti mangjona na so am khara predict tongna redana aduna sigum si yengkana sangba akar impham je werakanda ikhoina masigi system policy mayam sema kanda koi kano togudabane ba adugumagi sanction bagi ba scientific kano do akhoida khara watli haiba tai ko aduna ni ikhoina semada quality yaudaba ti semiba jaga du he kano yengsindaba repairing to watpa and then kana loina other situation na accessible oiba oidaba changba yaba yadaba mayam sum thokpa si mayam sineba aduna nong ujikti yong ka singi wadana te ujik valley di lambi da sat yadre si lambi kana si su yadre ka singyami kana thomba hogre ko nong kitang khepani na si ate ate pham du am thoibani mayam sing aduna swais da koi responsibility am khang government katang gi awaz na te ko very attentive government ama laibagi matak very attentive bureaucratic ka koi gi services ama koi na mathau tai and then very attentive people hai batare maya ama koi si darkar lai attentive CSO maya ama aduna ngasai gi tongan tongan major issue myam chalingai nakan nakan da koi na tawum to ko maya ama koi gi ethics even si kanoni yam phajana legislature assembly ba yam phajana ngasai gi budget kano je reflect tawbiba yam phajana lambi thonggi oiba kano si yahan biba then madu yam ningthi jana without corruption da madu thadok biba then contractor sing jina mayam ethical oina thabak sing suba khotpa mai quality maintain tawbu khotpa ko adigi even chakap khotpa da magi lairibe expert mayam technical kano mayam sigi participation du yamna sincere oiba eta kakshal lu dan tawsulu haiba nataba ko chal lambi ji kano oiba yam ama noni kano da koina sigibada ngasai mafam du hana zwar haraga laigiba mafam ama da yum sajalubadagi pulap nama sigibagi kono kano archaeologist sing hai na tro kano mayam na kano khoi seismologist sing hai ri ne bako sigum basi ai khoi da khara section ji hai bani da aduna hari ba mayam sing asida ai khoi se loina bak kano tobi sangi aduna hari mayam sem thenegani thengnari tobudadi hari mache hiram khudi makta from government top government to the kano ni public level babuda khoi kitang soi bai batare sigum phibam su leiba andagi jahu sahi amma makhai mu kano sida ka hena mazum nakan nakan da khoi kano sigum sida mu kano pung changbang ngamdaba maruina conflict situation unrest ko turmoil gi leiba situation sida ne hena kano tawba sigum mayam sin nakan da sum soirak padugi awabani aduna amasi akoi ai haisini masi phan base government katan sungamoi adagi public changi CSO changi adagi dikadar changi adagi sai expert changi mayam sing asina yam ma magi daita lowdu akoina changi aduna hojiki leiriba film se sei koi se yamna serious ama akoi dedication ama aduga amuk atawu matamda yamna akoi hojiksi akana tajida aduni amana ama thajana amana ayeni kainom hairaga suko amadu esena ma haibu gaina da haibu ma manwa mana tana harisi karino har phamina ba khomina ba thabak tongmina ba joili work tongmina ba ta ba khotpa leidana hojiksi aduna mantri mandwan chu bazaji aduki mati ker handana khanbra ama to prajana su hegu site khanbra natraga intellectual mayam ki participation na karai da leiri adagi kano businessman mayam na kadai da ethically work tori ga amat kano ni akoi gi awaba phiwa mada leisi yaw kan kano tongning de ko masi mayam si akoi ai samuktai horgani ko haija ai phai nate ko si mayam ji kitang handamina ga wakhan khandamina ra kanda ji maru ori bodi manipur gi saktam kai ba yadaba manipur gi teji inti kai ba yadaba then manipur gi furup mayam ji hingdaba yadaba aduga amuksu la iba challenges mayam ji identify to pa masai gi geopolitics ki perspective miyang na karai dano and then india gi oiba miyang na karino and then manipur khoi gi na ngakse ga do na khoi kari kari ta hobu yai gai se masi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ